Karbi Anglong Motorcycle Club KAMC atung penci petur piponsi arnam langso alang sunalong an nang kahumri kijoy kilang alang sunalong awareness society amit ke klempong. National Tribal Cultural Gathering ajame ke pachundun jiapan Karbi Anglong pentame Dilhi rong sopia long an ke paledun. Amlukhi Sport Association Spain Krep Ho Angdeng Club League ke patu ke pangcheng. Pini adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik long. Tang te pini adab birta juitha. Aruni Pai incorrectly Surhinira incorrect Arni Lakha incorrect Duarbagari constituency Kapardo, Daihuri Kudam Singh Nararong along Kidu, Arnam Lang Solang Sunalong An, Karbi Anglong Motorcycle Club T Hekpen, KAMC Ahin Bench Paturpi Ponsi, Crazy Block Right Surhinira incorrect Kapaman Pon, Sonsi Nangvek Bombang Bomsi, Duarbagari constituency Kapardo Pon, Apar Daihuri Kudam Singh Nararong An, Nang Humrilo. Anparta nang kahumri alam theke isi long crazy a block an che humri lapchi lapen humri dam lapsi ke onglo lapen ke hini right for safety awareness ke thom helmet chiko fernangchi pli kangri kang krang pen kong telong vektatri ho ke vek lapen kachi thap tu na bangta helmet chiko feknangchi truck anti drugs troxy cleanliness kapangthur near cap plantation ke eke somasai tami dengpon Athekil anchot kalisi apar daihuri kudam singnar rongalong amat ke klongdun pi ingdeng ke thom alangsun amen lake arnamang so alangsun daihuri kudam singnar arong pen kahelu masap so kilometer nerke anbak dojila lasi adim lang mipik inthirjir alangsun sitame lapen aliralon dopik bangso adimalong kapre gatum tami nangkilang atum penang an wangrentilo Lasi bangso arnam lang so alang sunalong mesen our cyclong jiaphan ke thekeding atumta ardi nang pidun pen mesen ke joy ke lang aphan war sailong ponte pusi hadaga hawar arada tum pen anin che thebon Karbi Anglong Motorcycle Club pen kita nang humri unit tunggang wipin athai nang humri explore dan explore untuk dia motor pe tunggang nang paling dulu dan arnam langsung lalu jo dan kemudian tunggang ipan ke nang itu dan apar daihuri pen kilometer shopping ke tak tulang ke tuar bang ke lapu lang roi pinang kalkang ji kapen trekking nang ko kapen tak tuaran bang ke tuaran abelang trekking nang ko lo kami trekking bang kami lapen Karbi Anglong mountaineering tapi mountaineering itu juga atum kami dak nang huni kami ada ini tu Karbi atum kami hong si dulu komantu si bang ima bang lo putih atum ta si ning si tepo ning arong ko tapi tu ta bang lo Karbi Anglong Motorcycle Club pen la ditum rongmong we block right pen tu napu hilit block pen napu nangul pen masih sedang nang kan lo dan arah tu langsung langsung tu betul itu dan sejauh bang lo nang tingong lo ning arong lo tapi katu tu meter bang kami ni nang jui kami ni dan nang kita pun non ajar non ya kong pun non angku se Karbi Anglong kan kami kimi after konak langsung langgeng paklang konak bang kit manin Meghalaya tu mason nani Mizoram tu mason Nagaland tu mason Arunachal tu bang paklang kolo na ang betul tu bang sini dorde pun itu mahal se kami kita tu pun info dah lebih terus New Delhi Red Fort along Klamalong ke Padoponji National Event for the Protection of Faith, Culture, Traditions and Public Awareness ajame ke Padoponji Aruni Pai incorrectly Surihini Ringkor Trokani Karbi Anglong Chota Kalisi Assam angkang pi a tribal mate Northeast angkang pi a tribal penta Ongdung Armu Dilhi rong supialong por Pai ke thompen ke Padoponji ajame ka phansi inghong petlo Lapen Red Fort along Klamalong ke Padoponji ajame kalong aluhi sarpua man pen India Home Minister Amit Shah setame chitong dunji pusi birta ribdunlo lasinon angton alam the kelong jiaphan birta lelang pon iksena Rangsina Bay Report Cut News
Thale. हम लोग सब भी उधर सब मिलेंगे ना सम्मेलन समागम है नमस्कार Amlukhi Sport Association Pen Ingdeng Kre Pho Club Leke Pathu Kecheng La Solong ASA Maipu Bapuram Rongpi La Pen Kong Chun Bang Joyras Rongpi Atum Pen Kachepahem Phu Pon Amai Long Pen Rong Thelu Rong Pling Plam Ahawaralong Karlitang Rat Sai Klem Bang Phu Bang Phiatum Aphan Kachikimo Asai Setame Deng Ponlo Bangso ke Pathu Kecheng Pon Amai Long Alushi Atum Pen Player Atum Angbong Kachepachini Pedo Ponlo Lason si ke chengarni ke pathu pon lake Vojaru Football Club Lapen Jamuna Football Club atum angbong pathu si Vojaru FC atum gol isi thapon lo Lapen thu Halapu Jamuna FC atum pen gol hini thapon si ke cheng siarni ke pathu long chepahai pon lo Lason si Alushi Sarpo Manpeng Pen Kachitong Dun Pankaj Teron KASA Kong Chunbang Lapen Borjan VDC Chairman Kaman Tiso Philip Teron Nobin Terang Retired Professor Difu Government College Rosan Teron Rong Asar Lapen Rong Thelu Rong Pling Plam Arat Cyclem Bang Phu Bang Phiatum Chetong Dun si Mephun Me Et Pen Ke Pathu Ke Cheng Siarni Mesen Pen Pachun Pon Pemelo Tapi ni dak Amlukhi Sports Association pen patir pi ponsi alang leton Ingdeng Grip Pho pinso la pen aloso club de Pangcheng along kitong ni lo football fever non ke do mo mo pen World Cup cheng po la bang so aku la pen leton routine calendar of thing pen patir ponsi intersub Frank ada sub association one do malang leton han isi direction dolo je isi aporten club di Pangcheng ni dan hotel di Pangcheng club kasi churupar lo ele tum kasi nagpeten Karbianglong Sports Association men ning hang man kala sub association tum kuan man do Karbianglong kan kuan sub association do lan man kay tan ko nei alang tum tan two sub association sini tum bang ke pasas tame players tame pa lisensen patku awal size tame tum pipo nang pala players tame tum long ko Sila pangso ang motto pensi especially ito President Sir Dr. Tuller mong hangang pens tamen bori pondolol pen ilitum stama lang lilong labang so kemang visa nating na sila itong bori pondol pen nang sirap ito doon lo na son Amlukhi Sports Association ito nang sirap doon lo lasing ning hello kidamtang ning kana son afrang sa ning kana son ba non lo milito kwan ba sila kaya natu Tingkur, laan so sige tong Tingkur ponji. Isi putame under 15 lapen under 17. Inso football team Assam long champion lo lapen national youth league stame patudunong. Contoh si Arusua team stame kasa team Assam long champion lo lapen Indian Women's League 2 long stame patudunong kini patudunong. Contoh si nitong Heklong lo Morning Star atung stame alang litong stame I League 2 long patudunong. Kasi ini tuh platform pi Japong orang pi organize maka pelote itu hala soal level ke dunji tang ke unji lapen grassroots pensil itu mangga player ponang policy la grassroots ke ponji pelote la non-national sub association alam tu masih bori ponote di aprang sin itu pining 15 inter Amlukhi Sports Association men women labang so kapatu pon labang ke itu maningkan wang kasapen labang so guideline ng people so guideline na things ini tu pini dame pini ning kanaphan 10 26 apartment aphan se pini pathu Pangcheng pon lo kasi itu pini pathu Pangcheng pon tame itu kachuhang pon abi sar pon itu bokyan LA surjorong pasar pon se itu hang pon lo tame alang li bang telefon bang thang lo alang li aso kam meeting bang tu en durucet masih itu nundong ada lo tame non next final amang ke ang teman-teman wangi pasti cak tikang lo pasti kado kawe dak itu tim sirkep do pinila pinso ta tim angke aroso bange tim pi ando sila bangsa tim tan itu pini kiklem pon bangke a tim tinong ta inter Amlukhi Sports on player pem bhere bang thom pahang pon ang tum national player le wani wano mate nang district player le wano
state player le wana tame abang thom ke tum ilot pon lo thema da ko sumar tum pachali na nang puya ar shopping sota sonsi tum bonai pon da thola tum ke thek tum ti chali long lo pute sumar ta asu atelen dum pu sini tum lapang subang ka organize pon asi ang ko pining ki bi pon ke an kan wang ta chu ki tam tang de na ta bi pon lo tum da labang ke nilipu pe nilisupi ak den si labang samen na si bi pon lo asi pining indeng krep khobang ke ni tum ki bi pon ke rong thilu rong mem plam along hakko ko pen dak kachi song ma pen dak rat aksai ki klem abang phu tuma phan sini tum pining ke tum pen kachi ki mu si tum hin me hang pon ni tum sport is son pen public bang ke kadu kawi pen rong pamam ki pen bang cricket thoman abang phu tuma prang dak imi thang tim long kajap pluk pathir pluk pen tum be koi dam lang tu dak kirong rong plam rong thilu ke lang tum si kapar jap te kang lo yoni si tum pin yang tum me hirme kadu kawi rong so ru so do an tame aning parong na halong tum chong rong su along tame ki dudum pa me kanang ko yoni si ang tame tum pin ang su ka chimo pa padu kon lo lang memorial to si ki bi pon asi alang tum ki klem ni anason ki bi kang ana beng an tame yoni tum dak so pit he tu prong to man le a hir jeme nang pidu no kumane footballer paman noi kumane ke cricketer paman noi mane ke sport ahin an apen pir thelong pipima ke thek ke se ason an dame o mi bana ahir me nang pidone pula bangso ahir me ko hang ko se pini lapan rong me plam rong thilu ang kang ke sar tu prang la ke kalitang tum hani tum ka chimu pon nang so la bangso memorial bi pon nang tong kasi nitum pining ke pini si cheng lang si la ke cheng pe ni tum isia team si soibar ba khela ji thema da pen so champion si mama da pen champion si adang tum kasalong public pathung long po lalo te tum mo ang song dun bom po si lang le ni tin dan ka chi tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kado ka betame do me thak me kurwang tru